Lord, we thank you. We give honor and glory to your name. Modimo wa ka lo senga ka jeno re leboha bophelo above all else. Thank you for giving us life. Modimo wa ka lokileng lentswe la hao. Give us an assurance, give us a promise, Modimo wa ka, for you give us life in abundance. No matter the limitations we are experiencing in our lives, but your word stand firm, Lord. You give us life in abundance. Yes. Ntate wa ka lokileng with our look ha re sheba Modimo wa ka, it is not clear maphelong a rona, but you give life in abundance. In the midst of shame, Modimo wa ka lokileng, you remain giving life in abundance. Lord, we thank you, Lord, Modimo wa ka lokileng, that even when the enemy begin to preach to us, how useless we are, how limited we are, how inadequate you are, you give life in abundance. Modimo wa ka lokileng, we itse wena bophelo ke Kriste maphelong a rona. Ntate wa ka tsholo ya madi a hae ya ba lefela, empa ebile madi a re pholosang. Hobane o re mina thoko a teng madi a lebitsong la Jesu. Lo senga ka jeno Modimo wa ka ha ona seo re tlang ka sona, empa re tla ka lebitso la Jesu ya phelang. Re tla ka lebitso la Jesu Modimo wa ka ya tlosa makgopo a rona. Re tla ka lebitso la Jesu who comes, Lord, and remove any form of shame in our lives. Lo seng Modimo wa ka re a dumela hore ke morena le mopholosi wa maphelo a rona. Lo seng ngwana Modimo wa ka lokileng, pelo tsa bana ba hao ke tsena, ditsebe tsa bona ke tsena Modimo wa ka, o ko bue ka tsela e kgethehileng maphelong a rona le letsatsing la kajeno. Lord, help us to acknowledge your presence in this place. Mtate wa ka ya lokileng, ra rapela ka lebitso le kgethehileng, lebitso le letle la Kriste morena. Amen and amen. Amen. Le ka dula boteng ba Modimo ke a dumedisa phutong yohle ka lebitso le letle la Kriste morena. Be greeted in the name of Jesus. A le batla ho amohela le tla tshwelere amen. If you receive, you'll say amen. Ke so re ha ke re ga ke fostele motho re amen or not. When I preach, That's no why one like is you forced dumedisa to ke batla say utlwa ke amen. ba feng ba ntumedisang le nna ke ba dumedisa dumelang. Hallelujah. Bana ba ntate ba keneng tempeleng. Amen. Le kene tempeleng Yes, sir. ka nnete. Amen. Ha ke bone ka matsogo le kene tempeleng. Hallelujah. Oh, ke a ba bona 6, 7, 8. Ba thabileng, Those who are happy today, ba leng sure hore ba mo, those who are sure that they are here. ba seng sure. If you are not sure that you are here, Hallelujah. amen. May I ask you a question? Re ke botsa potso. O ba neng o le teng? Why are you here? Ka nnete o ko etsa introspection mo wena. A ko itekole hantle. O ba neng o le teng? Why are you here? Ko wena teng mo, ha ona motho o mong mo, ko It's wena. you who's here, no one else. O pola mina thoko re bophelo ke wena fela. Do you remember the song that says life is you only? So le wena ko wena fela ya leng teng. You are the only one who's here. Akekho omunye umuntu okhona la, uwe No one okhona la. else is here, only you are here. So that on its own, it's a good mission for you. Now, so ke thumo e ntle bakeng. Now, mission ke plan e tswang hore o batla ho fihlella eng qetellong. Ke moralo that you do hore what is it that you want to And achieve? uyazi ukuthi ufuna ukuhamba kanjani ukuthi O tseba le tsela uyophumelela. eo o batlang ho e tsamaya, the road that you need So to take. if you are in this place and at the end of the day you go out there without a mission, Ha o le mona o tswe o sena mission, o senya nako ya hao. you are wasting your time. So you need to come to the house of the Lord in a strategic way. O hloka ho tla ka tlung ya Modimo ka tsela e nang le Also maphelo. o buile le morena hore wena tsatsi lena Modimo this and this ka nna. Having spoken with the Lord that ntho ena le ena le yane about me, Then o tlo bona Modimo a o etsetsa. you will see God doing it for you. Then if you sa dependa mo Modimo hore a o etsetse, If you are not dependent on Him for you Him start to to do it, see lot of movies o dutse fatshe re sa dla le o movie. tla qalella ho bona dipale tse ngata re ntse re sa di bapale mona. Hallelujah. Amen.
So come to the house of the Lord ready wena. E tla ka tlung ya Modimo o ikemiseditse. A rena primer stove e tlo o etsa go futhumala gore e ke boteng ba Modimo. We don't have any primer stuff to warm you up that you're in the presence of the Lord. Gobane boteng ba Modimo a bo hloke wena, bo teng. For the presence of God doesn't need you, it is already here. Hallelujah. Amen. So we say this is a Palm Sunday. Ke re ona ke Sontaha sa dipale. And MC asa chulo re a leboha Mama D, We thank you, Mama D. that it is indeed Palm Sunday. Ka nnete ke Palm Sunday. Now we want to bring another element in terms of Palm Sunday. Re tlisa ntlha e nngwe mono Sontaheng sa dipale. I wish I could have said it. Some makala, tlo le tsoka makala. E ne ka re nka re bring the branches. And I wanted to see what kind of leaves you'll bring Ke because bona le tlo tlisa makala a mofuta. traditionally that's what is done. Hobane ka moetlo ke se etsuwang se. Now, this time of Palm Sunday, going into the Passover experience, Nako ena ya Sontaha sa dipale ma ho isa Pasekeng. ke nako e leng hore people who are non-believers It's time whereby batho ba sa dumeleng are really trying by all means to connect with the understanding ba ya leka ka Passover bojohle hore ba hokahane le kutlwisiso ya Paseka more than the go believers. feta badumedi. It's a very sad story. Ke taba e bohloko haholo. Non-believers, they prepare themselves so well getting into this. Ba sa dumeleng ba itlhophisa hantle hore ba tle ba fihle mona. Even those who are doing commercial business, ke nako e ntle ya ho rekisa ena. Ha mmoho le bao ba rekisang, it's a good time to sell. And ba rekang ka ho fetisisa ke ba Kreste. And those who buy even more are the Things that Christians. ho thwe di aligned le Paseka. Dintho tse tsepamisitsweng with the Easter. E one fela ntho e tsepameng kapa e kopanang le Paseka. There is only one thing that can be aligned with Easter. Ke Jesu Christ. It is Jesus Christ. A se Easter egg. It is not an Easter egg. Hot cross buns a se yona. E seng di-buns tsena tse nang le sefapano. Empa ke Jesu Christ But fela. only Jesus. I thought is. ke tla thola a big Ke ne amen. ke nahana ke tlo fumana amen a motle moo. Kapa maybe le tshwere di Easter egg ka ga di bag. Mohlomong le na le di-Easter egg in your bags. Now this morning ke batla re bua ka tsela kapa ka boiphihlelo ba GETHSEMANE. Hoseng mona ke batla re ke re tlo bua ka GETHSEMANE experience. GETHSEMANE is a place. Ke sebaka. And GETHSEMANE, it is not a mountain. Ebile a se thaba. But Okay. what I pick or most of us, Seo ke se bonang ke hore we bongata ba think rona, GETHSEMANE is a mountain. re nahana hore GETHSEMANE ke thaba. No, GETHSEMANE is not a mountain. Tjhe, a se thaba. But it is a garden. Empa ke tone. Yeah, Sesotho se, eh? So, hona le seo morena a nang le sona le tshimo. Now there are Hey. things that the Lord has together with the garden. Tsohle dintho ha di thomea tshimong. Everything begins in the garden. Now le phihlello ya the mission, Even the Experience. experience of the mission. it leads us again into the garden. E re isa tshimong. Now let's read Matthew 26. A re bale Mateo 26. We're gonna read 36 to 41 and 45 to Re 46. tla e bala ho tloha ho 36 o isa ho 46. Jwale Jesu a ya le bona ngalong e bitswang GETHSEMANE. Then Jesus brought them to the olive grove called Gethsemane. A re ho barutwa ba hae dulang mona ke sa ya mane ho rapela. And he said, sit here while I go on ahead to pray. A ya le Petros le Barabasebedi ba babedi mme a qala ho swaba le ho tsieleha haholo. He took Peter and Zebedee's two sons, James and John, and he began to be filled with anguish and deep distress. A re ho bona He said, he told them, moya wa ka o tshwerwe ka nqa tsohle ke maswabi a isang lefung. my soul is crushed with grief to the point of death. Sala mona le fadimehe le nna. Stay here and watch. A nto ya pejana a wela fatshe ka sefahlego a rapela. As he went further and fell on his face to pray, A re ntate e ka re ha o ka etswa he said, Father, if it may be, a ko fetisetse senwelo sena ho le nna. let not this cup pass by me, Empa o se ke ha etswa thato ya ka but
let it not be my will, o mpe o etswe ya hao. but your will be done. Mme ha tla ho barutwa ba hae, As he came to his disciples, a ba fumana ba robetse. he found them asleep. A re ho Petros, He said to Peter, le sitilwe jwang ke ho fadimeha le nna hora e le nngwe na? couldn't you stay awake and watch with me even 1 hour? Fadimehang le rapele, Watch and pray, hore le seke la kena molekong. that you might not fall into temptation. Hobane moya o mafolofolo, Because the spirit is willing, empa nama yona e a fokola. but the flesh is weak. Moya o mafolofolo, The spirit is willing, empa nama e a fokola. but the flesh is weak. 45. Yaba o ya ho barutwa ba hae. And he went to his disciples A re ho bona, and said, robalang jwale, still sleeping, still resting? le kgatholohe. Look, the time has come. Bonang nako e atametse, mora motho o se a ya neelwa matsohong a baetsading. The time has come, I, the Son of Man, am betrayed into the hands of sinners. It is so funny. Ya makatsa. O re robalang jwale, He said, sleep, go ahead, le kgatholohe. and rest, Hobane nako e se atametse. for the time has come. Mora motho o sa ya neelwa matsohong a I, the baetsading. Son of Man, am betrayed into the hands of the sinners. E mang a re, Up, let's be going. bonang, See, ya nkekang, my betrayer o sa le haufi. is here. Can you pray? Father, we thank you for your word. Thank you, Lord. Bless every ear that shall hear your word, every heart that shall receive. Let it come like a seed to germinate in our souls. Let it grow into our spirit. Let it grow in our lives. Let it grow in this church. Give us the spirit to comprehend your word in Jesus' mighty name. Bless everyone and your servant. In the name of Jesus we pray. Amen. Now, when you read upper verses, Jwale ha o bala ditemana tse hodimo, Rebona, it was after the Passover meal, Josana na leona, e ne le le ka mora barutuwa. selallo sa Paseka that Jesus had. Now, you need to remember this Passover meal or feast. Dijo tsa Passover It was not something that started by e Christ. ne e se ntho e ileng ya qalwa ke Kreste, Kapa e tlileng ka Morena or Jesu. something that came with the Lord Jesus. Empa e ne le observance e leng teng setjhabeng sa Majuda. But it was ntho e neng e etsuwa in the nation of the Jews. So when we come to this one, Now ha re tla ho ena, we call it the Last Supper because ke pele o lefu la Jesu. re bitsa dijo tsa ho qetela because it is before the death of So Jesus. after this, he made his way towards Gethsemane. Ka mora moo yaba o nka tsela ho ya ko Gethsemane. Now, Bibele ere, it is the garden near the Mount Olives. Now ho thwe ke tshimo e pela thaba ya mehlwa. And now it had a nickname. It used to be called the oil press. Jwale e ne hlola e bitswa oil press. Lebaka ene lo bane difate tsene di tholwa mola. It was because the trees that were found Ke there tseo oiling e neng e produce-wa ka were tsona. the ones which were producing oil. Now there's significance in all these Now names. bohlokwa bo teng tabeng tsena kaofela. I realize already there's no mountain, and in that mountain there's always a valley. Ke hlokomela hore ha ona thaba eo e leng hore ho yona ho dula Hauna pula. ha ona pula ho thaba. There's always a valley next to the Ho mountain. dula ho na le pula pela thaba. Or there's always some form of a stream or the river that Ho flows. dula ho na le noka e phallang moo. And it is those who did geography who will understand why is it like Ke that. bana ba ikentseng dithuto tsa geography ba tla utlwisisa hobaneng ha o le tjena. All the time there's always flowing of water next to the Ka nako mountain. tse tsohle ho dula ho na le metsi a kollang pela thaba. And therefore, that is why next to Mount Olive, there's a garden of Ke Gethsemane. ka ho pela thaba ya di-olives ho na le garden ya Now, Gethsemane. Morana Jesu na tseba pelong ya hae hore ho tlo etsahalang. He knew in his heart what was to happen. O ne sa tseba hore ba mo qosang ba tse ba le teng bile ba ata. He already knew that his persecutors were there and they were Ba multiplying. prista ba baholo le bona e ne le ba bang ba mo The qosang. great priests
priests were part of those who were accusing They him. tried to discredit his message and his name. Ba lekile ho nyefola melaetsa ya hae le lebitso la hae. Not only his message and his E name, seng molaetsa le lebitso but the fela. greatest all of them, they tried to discredit his works. Empa e kgolo di feta kaofela, ba lekile ho nyefola le mesebetsi ya hae. And the Pharisees Mme Bafarisi bona tried by all means to cause a scandal. Mo lebitsong lena, Jesu ba Christ. lekile ka bojohle ho tlisa ditaba tse seng ntle lebitsong lena la Jesu. And as a result, people began to doubt the name Ka Jesus. baka leo ya ba batho ba qalella ba yaqea lebitso lena And in la their Jesu. heads, Jesus came to save or deliver them Ka hara dihlooho tsa bona Jesu ke ha fihla politically, balokong. not Ka tsa spiritually. dipolotiki, e seng moyeng. That's what they thought Jesus Ke came seo for. ba neng ba nahana hore Jesu o tletse sona. Now, one of the commentaries, E mong wa batho ba ntseng ba bua ba hlalosa mona, ba manolla mangolo jwalo, said these words, as they were narrating the scriptures there, ya ba o bua mantswe that the Jews or the city of Jerusalem a re Bajuda kapo motse wa Jerusalem rejected Christ. o ile wa hana Kreste. And as a result, Ka baka leo, Jesu lena rejecta bona. and Jesus rejected them. And ba tsibileng ba etsang history ba tebang ka yona taba Those e. who knew and did history, who could go deep Ba in re this ka issue, nako e morena Jesu o na se ka hara they Jerusalem. said that time he was not in So Jerusalem. two places tseo ba di shebang ba nanang go na le tsona. Dibaka di pedi which they were looking, thinking that he might Now have it's been important ke tlisa tabena hobane taba ya experience ya there. Ho GETHSEMANE bohlokwa that I bring this so that the kapa experience of taba Gethsemane ya bo Kreste or the issue of e Christianity tlisa isolation all the time. brings isolation ka nako tsohle. So ho dumela hore morena Jesu either una spenta nako ya hae Bethany kapa ona spenta It GETHSEMANE. is believed that most of his time was either spent in Bethany or in Gethsemane. So we normally overlook this thing. Now re sheba ntho ena haholo. Ga re shebe Okay, a re shebe re iphapanya ntho ena. that before Hore pele the ho cross, se fapana. what could be Christ feeling and Na experience? ke eng eo Kriste a neng a ikutlwela yona? Because Kapa a feta now ka hara yona? he was a true prophet. E ne e le moporofeta wa nnete. And therefore it means o tsebile pele He knew ahead of time hore o tlo etsahalang ka ena. what shall happen A o unto di him. imagine go nanahanang ka barutwa ba. Ne ke ka nahana fela hore what was it that he was thinking about? Knowing hore after a few days o tlo etsahalang ka A ntse a bona. tseba hore ka mora matsatsi a itseng what is Weeks going and to months happen and to years him. to come, what will be happening? Dikgwedi, dilemo tse tlang, ho tlo etsahalang ka yena. Now, the Bible says he came with his disciples. Ya ba Bebele e re o tla le baratuwa ba hae. But at a certain point, he took only 3. Ntlheng e itseng ya ba o nka ba bararo fela. Asia Baba. And he left others. He went further with these 3. Ya ba o tswela pele le ba bararo ba. And the Bible says, again, he left them. Ya ba Bebele e re hape a siya le bona bana ba ba. Empa ha ba si fela ba. Empa he did not just leave them. A re fadimehang le He rape. said, keep watch and pray. In simple terms, he's saying, be ready. Ho bolela hore o re itlhophisetse. Try to get the mystery of what is about to Leka happen. ho fumana patuwe ya ntho e tla tla e etsahala. Because it is when we are in prayer, Hobane ke ha re le thapelong fela. when we meditate, Moo re kgonang ho when we are in thusa. quiet time with the Lord, Moo re sebedisang nako le Modimo. that will come with this saying. Hona ho tla tla ka hore I heard the Lord say o this. utlwile morena o re. It's not you are busy cutting your nails. A se o kutaka kana le manala a hao. Kapa wa busy o hlatswa koloi ya hao. Kapo o nno hlatswe your car. But it is being in the presence of God. Empa ke ho ba boteng ba Modimo. More re tla experience modimo teng ka botebo. Where we shall deeply experience God. For the purpose of a mystery. ya hae. Bakeng la sepheo sa patuwe ya hae. So he took only 3. Ya ba o nka ba bararo fela.
And kamanzwamang with this today's language. In other words, ka puo ya kasheno. Ba ba were supposed to be his praying circle. Boraro bana ene tlameile ebe batho ba rapelang le yena. Ene tlamehile e be support system ya They hae. were supposed to be ba mo tshehetsa. Ene tlamehile e be small group nyana ya They hae. were supposed to be sehlohlwananyana sa hae. Third people Batho ba bararo that he took along. bao a ba nkileng. And now we see him all the time. Empa re mo bona ka nako tsohle. Ana le baitri all the time in certain places. Dibakeng tse pedi. Ai, hona le dibaka tse di mo bang ka hara crowd. There are places where you are But crowded. hona le sebaka se o batlang o be le batho ba And bararo there are fela. places that only requires the certain number. So o hloka moya o halalang le modimo You le need Kriste the Holy Ghost, God and Christ. hore a be le wena ka That dinako He might tsohle. be with you at all times. But let us bring it down to where we are Empa a re now. tliseng fatshe me re leng We teng. find ourselves all the time Re ka hara iphumana crowd. ka nako tsohle re le ka hara bongata. But you need to find yourself Empa o somewhere hloka o iphumane o le bakeng se itseng. in order to experience Bakeng la hore o Gethsemane. tlo o itsebele Gethsemane. So here are the three places that we find Christ with these three guys. Baka ke tsena tseo re fumanang Kriste le batho ba. Jesu ha na lo tsosa ngwana wa Jairus. When he was about to resurrect the daughter of Jairus, When you look it into the book of Luke 8, ha o sheba bukeng ya Luka 8, he was with the tree. o ne a na le boraro bona. And now Ali in the mountain As he was going to the mountain, of transfiguration. thaba ya ho fetoha, Mo morana Jesu ana rapela hore a batswe mofufutso e ka mmadi. where he was praying till he sweat blood, He was with the tree. o ne a na le boraro And we bona. get that from the book of Mark Re 9. fumana bukeng ya Mareka 9. Now we get him with the tree again Ebe jwale re mo fumana le boraro in the bona garden of Gethsemane. ko tshimong ya What is Gethsemane. all about this Na tree? ke eng taba ka boraro bona? That is why o thola batho ba kentswe kana le rena ba le choked with three types of ropes. Ke ka hoo you'll find people ba tlangwe mefuta e meraro ya dithaba. Ko bane ba dumela in the significance of this number 3. Hobane they believe bohlokweng ba nomoro ena ya boraro. And yes, there's a significance in the number 3. E jwalo hona le bohlokwa bo itseng nomorong ya But boraro. ona le mo modimo a batlang ho isa But teng there ka is jeno. where God wants to lead us today. Mara re ko bontshe ntho nngwe maemong ana kapa mekgahlelong ena e meraro. But let me show you in this realm of this tree. Theme a ke king king sehloho taba ke Sesotho. Yes, the theme Sehloho taba se tswang in all these 3 occasions. that comes from these 3 occasions. See one fela It is only one. ke lefu. Death. Oh my God. It's only death that comes. Ke lefu le tlang. The theme that we get out of that is death. Sehloho se re fumanang ho tswa mono ke lefu. When Christ was at Jairus' Ha house, Kriste a ne a le ntlong ya Jairus, o bontshahaditse hore o hlola lefu. he displayed that he can overcome. He death. is victorious over death. Ke mohlodi ho feta hodima lefu. When he was in the Transfiguration Ha ne mountain, a le thabeng ya ho fetoha, in the edifice swanso, it displayed the image hore Jesu o tlo that tlotliswa Jesus shall be glorified lefung. in death. Yo. Did you catch that? Now we tshwere taba eo. Ko Jairus In Jairus, ke tlholo. it was victory. Ha le thabeng e mo a fetohang teng a shebahala ka tsela eo. When he was in the mountain of transfiguration, O na bontshahatsa hore he o displayed tla that tlotliswa ka lefu. he shall be glorified through death. Mara jwale ha le But Gethsemane, now when he is in Gethsemane, he teaches us o a re ruta that he can surrender to death. hore a ka kgona ho inehela lefung. Ke ka ho a re ntate, Hence he says, Father, ha no ya ka nna, if it was according to me, senelo se this cup, e ne ka re se ka fetiswa. it's like it may pass by. But not my will, let But yours be is it done. thato ya ka, fela thato ya hao.
And now, when you study these three disciples, Jwale ha o ithuta barutwa bana ba bararo, Petros, Peter, Johannes, John le Jacob, and Jacob, ba shwele lefu le leng batho ba. they died a certain day. These two actually different from Peter. Bana ba babedi ba shwele lefu le fapaneng. Mara e se ka re morena Jesu nang ka bona, But it's like Jesus Christ took them. hore e tla le tlo experience pele o shwa tlamele o itukisetse jwang. Come and experience that before you die. How do you need to prepare yourself? So instead of them getting ready for Ho na that, le hore ba itlhophisetse, ba itukisetse Ba ka tsela. robala. Yaba they sleep. so hobane ke bona first to die of the martyrs. Because ke bona ba pele ba ileng ba shwa ho ba martyrs. Me Johannes ke ena wa ho qetela wa ho shwa. And John was the last to die. And nnete ke Here is the truth. Jesu Kriste Jesus ke Christ morao wa Modimo. is the Son of O ko God. jwetsa motho a pela hao mo. Tell your neighbor that. Jesu Kriste ke morao wa Modimo. Jesu Kriste ke mora wa Modimo. Tell him please. Mo jwetse, Jesu Kriste ke mora wa Modimo. Wa utlwa o simple jwang o etsa ntho e ke reng re Do you etse. hear how easy it is to say this thing? And you know, I just sense it looks so stupid. E bonahala ekare ke It's foolish, man. Ke boa. Why tlamehile ke jwetse motho mo hore Jesu Why ke do morao I wa need to Modimo? tell someone that Jesus Christ is the Son of God? You don't have an idea how important it Ha is. ona idea hore ntho ena e bohlokwa hakakaang. Because 24/7, Hobane letsatsi kaofela, the devil want to destroy that message. sera se batla ho bolaya molaetsa oo. Hore Jesu ke That morao wa Modimo. Jesus is the Son of God. And now, if we replace hore Jesu ke morao wa Modimo, Haebane ya tloswa taba eo ya hore Jesus is the Son of ho God, tlo bewa hore Naledi ke morao wa it Modimo. shall be placed that Naledi is the Son of God. Apostol Mamang ke morao wa Modimo. Apostle whosoever is the Son. So re tlo ba le dikereke Now we shall have church tse tsamayang ka mabitso a that rona, are going according to tse sa our tsamayeng names, ka lebitso la not Jesu. according to the name of Jesus. So we need to proclaim every Jwale re time hloka hore re bolele hore ka nako Jesu tsohle hore ke morao wa Jesus Modimo. Christ is the Son And of only God. Christ is the Son Mme of ke God. Kreste fela eo e leng morao wa Modimo. Amen. Amen. And there were hours that were coming of separation that will take Mme place. ho na le dihora tse Yo. tlileng ho arola se ileng sa Where etsahala. Christ will experience anguish. Moo Kreste a ileng a ikutlwela bohloko. So, ha experience a deep pain a le sefapanong. Ha utlwa bohloko bo tibileng in the cross. He started to experience that in A Gethsemane. qalela ho utlwa ntho eno a ntse a le Gethsemane. So the experience of Gethsemane Jwale boiphihlelo ba Gethsemane is calling us to pray more. ho re bitsetsa ho rapela ka ho tiba. Do you ever struggle mo bophelong ba hao? Na o na le mathata a itseng in your life? Do you have your struggle or struggles in your spiritual life? O na le mathata a itseng bophelong ba hao ba semoya? In what we call your life Seo re se bitsang bophelo and ba in hao your spiritual life. le bophelong ba moya. Do you have any form of Na o struggles? na le mathata a itseng na? And the way of coming out of this, Tsela ya ho tswa nthong ena, in many times we want to use historical experience ho tswa ka mathateng. nako tse ngata re sebedisa boiphihlelo ba dipale tse fetileng. Now, it is not the history, e re ntshang mathateng. A se nalane eo re tswang ho yona that will redeem us from the problem. It is king determination, ke maikemisetso, It is your determination le ho amohela and acceptance, acknowledging hore nna bokgoni ba ka o na le mo bo fellang. that my ability is limited. Empa ka Kriste But through Christ, ya re kgonisang tsohle, who enables us all, we will be able to get re out tla kgona ho tswa and be
more than conquerors. Ebe re be ba fetisisang bahlodi. It doesn't help to quote the verses. Ha o thuse ho bala ditemana Ho tswa ka hloohong. from your heart. But it must come from the heart. Empa ho tlamehile ho tswa pelong. That is got that anguish. E na le bohloko boo. Hore ka Kristen ka tswa That moo. through Christ I can make it out. But it takes Empa ho nka to thapelo go on your ho ya knees mangweleng. and to get a Gethsemane for yourself. O iphumanele Gethsemane ya hao. O hloka o itholle Gethsemane You ya need to hao. find your own Gethsemane. The imagination only. Ya hore when he breathes in and out, Ho nahana fela hore ho hema a moment ha of hae. death is just around the corner. Hore jwale hantle-ntle nako ya ho shwa e se e And that teaches us ha ona motho se re ruta hore no one ya batlang ho shwa at the age of wants 33. to die ka dilemo tsa 33. There was nothing exciting. Ho no sena letho le monate moo. Le etsang hore Jesu a re, yes, I'm going to That death. made him to rejoice and say, I'm going to die now. No ways. Imagine when I got to go shwa ka Now, hosane. if you were to know that you are going to die, Ye o tlo re tsetsa mehlolo. you would do strange things. Oh, ba tlo haka ba o fe di-kiss tse ngata, ba o jwetse the way ba tseba o etsetsa diphoso ka teng, ka moo ba o ratang ka teng hape. And ha o tlo qeta hobane re bangata. And you won't finish because it's too many of us. But Christ knew this is Empa coming. Christ o tsebile nthwena ya tla. Hallelujah. Amen. So there was a struggle in him. Jwale ho no na le bothata bo ka hare ho yena. He began to wrestle. A qalella ho lwana. Now, ntwa ene se le teng ka nako eo. The war had already begun. E ne le ya sera sa ke keng a se bona ka mahlo. It was of the enemy that he was seeing with the eye. And that is why he didn't need both Thomas ba netse ba bua haholo. Ha hloka Thomas who was speaking loud. Bo Petros, Peter, or you name all of them. o ba bitse kaofela ha bona. Or to gather the heavenly ghost of armies to come. Kapo re a bitse le botho la lehodimo kaofela. Because he understood ntwa yang ho yona. O utlwisisitse hore the war, the battle that is Every time when he wants to come closer to heaven, e ka re lehodimo le lona la shifta mo yeng. Have you experienced that? Now kilo ikutlwela ntho eo na. Feel so empty. O ikutlwe o sena letho. Or, you know, the song that you like, Pinanyana eo e ratang ha o hweba. that verse that you love so much, Temana eo ne o e ratang hakalo. it's like you are reading Sowetan. Ho jwalo ka eka ho bala koranta. So Christ understood that struggle Kreste o utlwisitse taba tseo. of being in isolation. Ho ba moo. So sera sa hae o na sa se bone ka mahlo. He could not see his enemy with the naked So eye. at the beginning of our Lord's ministry, Along ya mosebetsi wa morena re wa bona Satane a tla a mo leka. see the devil coming to tempt him. A mo offera hore bona ye He offered him and I said, give you these kingdoms. nka o fa mebuso ena kaofela. only if you worship me. Ha fela o ka nrapela. Now, but if Christ could have went through that, Jwale ho jwa Kreste a ile a etsa ntho eo. there won't be a cross that Christ will have to Ho go kekebe to. wa ba le Oh. sefapano seo Kreste a tlamehileng ho se Can I jara. repeat that? Nna ke kopa ho Ha ne feta Jesu tabeng. a naka a dumella moleko o, He have wa hore a allowed such kgumamele Satane hore a temptation thole that he mebuso. might bow to the devil to o na get tlo what he latlhaelwa ko ya He would sefapanong. have lost his journey Ho to na the le ntho tse ding cross. tseo o di There are things dumetseng. that you allow. Ho na le ntho tseo o di There are jarileng. things that you carry. Hlokomela hore di Be se ke tsa o careful that utswetsa. they might not steal from you. Botle ke hore wena o sa hloka hore ye You need sefapanong. not to go to the cross. Empa lehodimo le But the lokiseditswe heaven wena. has already been prepared for you. You know, there's this sad thing e leng Ho teng. na le ntho e bohloko ena. The decisions that we make, Eto tseo re di nkang, they don't affect us ha now. di re ame ha hana Mara ka jwale. nako e But in itseng, a certain time, they come to haunt di a us. kgutla hore ba tla ka morao. And ha re le mo, And when we were here, and ho etsala diphoso and the mo, mistakes happened not di here, etsala ho rona, not happening to empa di us, etsala ho batho ba but they bang. were happening to We the others. become so angry. Re a kwata. E ka re ke rona ba Like entseng we are phoso the eno. ones who did such a Share, let mistake. me help Re you. ko thuse.
It is because in the moment of the struggle, we chose, but we chose the wrong way. And therefore, when we are in this, it reminds us of where we come from. Because when we are here, we want to walk like those who stood up, who went through deliverance. And I tell Soka next. Whereas nothing had happened, Jesus, we Jesus. are just saying Jesus, Jesus. Jesus. And this Jesus we are using, it is very powerless. Hence we have no courage that people, to say people are perishing and they are going to hell. Yeah, that's a strong language that I can use now. If you want to measure your Christian life, if you don't have a heart for the lost, you are just a church goer. If you don't have the heart for the lost, you are just a church goer. You are not a Christian. Attitude of Christ. We see it in Jesus Christ. He didn't commit any sin, but he had to go through that route. So, overcoming this temptation, makes him, or it gives him the right to go, that he might go to the cross. hard as it is, but he can go. So, now the decision that I'm making, in this step, it disturbs me experience that I may Christianity experience the Christianity in totality. Somebody made an example one day and say, you know, MC, let's raise our hands like this. When the MC says, I see others are doing like this. It's because you are afraid that some of the things might fall off. Because when things fall off, they are not falling on you. They are falling onto others. Yeah. Hallelujah. Amen. Luke 4, verse 13. Look at this. Luke 4:13. When the devil had ended every temptation, he departed from him until an opportune time. King James, that portion of it. He departed from him for a season. Aish. Do you get that? Now I So, after he had tempted him, he departed from him. He waited. He waited for just a moment. Now, you look into this. Here it is when Christ was starting in his ministry. So now where we are today, we are talking about Christ in Gethsemane, about to finish off his ministry. Now, do you think Satan o lekile Jesu tsatsi lela? Now in between kwana ba kopanang Gethsemane. It is only now they meet in Gethsemane. Ha sa le Satan le busy 24/7. He has always been busy Asebedisa ba Farisi, using the Pharisees, asebedisa ba rutuwa. using the all the He has been busy.
And in your life, wena, bophelong ba hao if you think it's quiet because you are ha o praying, nagana hore ho thotse ka baka la hore or wa rapela, because you say you are saved, kapo ka baka la hore o pholositswe, if it's quiet, ha ebaneng ho thotse there are no ha o temptations, na meleko, you are not a Christian. ha o mokreste. Ai, 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 ai. You are a church goer. O itlela kerekeng fela. O bapala kgati. You are just playing skipping. And when we play skipping, Ha re bapala kgati, and how do we know how do we? seeing that you don't lose, There's a way that we make you to ho do. na le tsela e re o etsang that you may lose. You know that, right? So we'll use that way Re tla sebedisa tsela that you eo fall. hore o we. So how is busy? Now, if you are not busy, O se ngwana wa Modimo, not the child of God, o le motho wa Modimo, being just a person of God, ha ona ntho e tla o dima. nothing will make you fall. Mara ha o le busy, But when you are busy, uyahleka mama. Mamntwana when you are kaNkulunkulu a child of God, uzowa kaningana you are going to fall many a times. because he wants you. Hobane wa o batla. Nkulunkulu. Hai, hai, hai. Yazi yaba mnandi le ndaba. So now Jwale, he had kept tempting. ha e sale a ntse a leka batho. I said 2 weeks ago that this oil, man, Oli ena man. this oil, Oli. who could save a lot of people. Ne re ka pholosa batho ba bangata. Na le ntho tse ntle There are good things that we wish they can happen in the church. tseo re lakatsang eka they might happen ka kerekeng. Mara they are not beneficial. Empa ha di na molemo. Yo, Bakeng sa mmuso. for the kingdom. Di ntle, They are just good, but they are not beneficial for the kingdom. but they are not important mmuso. Ha di na molemo. And because of that, Ka baka la seo, sometimes we'll experience isolation. re tlo iphumana re isolate-we, re setse re le bang. So he departed for a season, Yaba o tloa bakeng la nakwana fela. and he returned many And times. yaba o kgutla makgetlo. Hobane lebaka le leng fela. Because there is only one reason. Devil wanted him to miss the cross. Satane o batla a lahlehele He wanted him to ditlhoko ya give hae. up. O batla hore a tlohele, a nyahame. Now, I found something while I was busy with Ke this. fumane ntho e nngwe ha ntse ke lokisa mona. Very interesting. Ntho e leng ya makatsa. Now, Adam Jwale Adama sinned in the garden a etsa sebe ka gardeneng, ka tshimong. and was condemned that he will live O ile a qoswa ho thwe o tla phela. by the sweat of his brow. O tla phela ka mofufutso wa phatla ya hae. At the beginning, I get. Tshimolohong, all right? Now, at the end, Madi, Jwale pheletso qetellong. Jesus go Here is Jesus. paying the price. O patala theko Yes, Sebisakal Adam. of my sins and Adam's. By sweating that sweat, that's like blood. Ka ho fufulelwa mofufutso oo wa madi. Ningizwa Jona lena. we. At the beginning, Alo in the garden. tshimong, At the end, qetellong in the garden. tshimong. Yes. In order to win over sin. Hore re tle re hlole Now, sebe. for Jesus to win over sin. Hore Jesu a tle a hlole sebe. Not only sin, but into eternity. E seng sebe fela empa ho isa qetellong. Now, what is the answer to that? Karabo ke eng mona? Our salvation. Pholoso ya rona Hayaqala never Golgotha. started in Golgotha. Sure. First, as transfiguration process, Jwalo when he sweat blood, ha ne a fufulelwa madi, ona santsa qalella, he had already begun paying the price a patala ya kotlo ya Adam. of the punishment. Jwale Adam from wa Adam. pele Now the first Adam, o sentse,
messed up. Agama wa bobedi le Jesu The Christ. second Adam being Jesus, Wa tla wa lokisa. he comes and fixes you Bakeng sa ka le wena. for me and you. But it was not a nice E ne e experience. se boiphihlelo bo monate bo. It was not a nice E experience. ne e Let se me run boiphihlelo quickly. bo monate mo. So it is in the Gethsemane garden Jwale ke ko tshimong ya Gethsemane that the struggles began. mo mathata a ileng a qala teng. Sing ya ka thato ya hao morena. Not my will, but your will, Lord. So, 3 disciples as I close, Jwale barutwa bana ba bararo in 3 occasions. makgetlong a mararo. Ma hona le nako. But there is a time. I wish nka be itse ke kgona gore ke kwana le kwana ke shout. It's like, But the message ke batlang gore ke le utlwisise. but I want O to batla ke be hear the quiet. Ke be it needs me to be calm. but yang excited ntho ke tlo e bua. Empa it- Now look at this. Now, By 3 there are 3 of them. in 3 places. Bakeng tse tharo. But here is a miracle. Mohlolo ke ona wa etsahala. Jesu ha ruta barutwa ba hae thapelo. When he taught his disciples prayer, Ni bo thandaza nithi. you need to pray. Baba and say, wethu, our O Father se who art in Baba heaven, our wethu. Father. but now ke ona. Here he is. There's a moment Ho na le nako. o emise o tsamaya le crowd. He stopped working with the crowd. There's a moment Ho na le o nako. emise o tsamaya le He baitiriba. stopped working with the 3. There's a moment Ho na le nako. you need to be alone. O hloka hore o be one. And you just ruta yona. Now ntho. Jesus is teaching Ha le us. sefapano now. When he is now on the cross, Yena o lana ruta the batho. very one who taught people, Le re ntata rona saying, our Father, wa qala yena. he starts. A re Eli lama sabakatha. He said, Modimo wa ka, Modimo wa ka, o ntlohelletse." He began to personalize God. Yaba jwale o qalella ho nka Modimo a mo shebise ho yena a le mong. Hobane problem ya hao ha o dula o sa Because your problem, o attach modimo le kereke. when you still attach God with the O attach church, modimo le when you moruti. attach God with the pastor, Ha o tlo you tseba will not know hore o ema jwang o eme le ena how is fela. your standing with God Jesu o re alone. modimo wa ka He modimo says, wa ka. my God, O my ntagetse nna. God, why have you He forsaken began to me? personalize A qalela ho God. ishebisa ho yena. Matle modimo ona o kube modimo wa Seek hao. him and make him your own. Ha ke a stope wa May modimo he wa lapa la stop hao. being the God of your Hobane ha family. e le wa hao. Because if he's O re yours, ba itshepetseng he yena. says those who trust Ba in etsetsa him bana ba bona setshhabelo. does or build the refuge for their Then you children. miss to make him your God. Jwale o lahlehelwa ke ho mo etsa modimo wa Because hao. you are waiting for the 29 service. You are waiting for night prayer. You are waiting for revival. When does it happen in bophelong ba hao? in your life? Ntate wa ka, My God, my Father, o ntlohelletse, why have you forsaken me? o ntlohelletse. Why have you forsaken me? Oh, glory to Jesus. Yes, Lord. It is at the place of the cross Ke sebakeng sa sefapano that you can begin to say, my God. moo o ka qalang o re modimo wa ka. Why? Hobaneng na? Hobane o itse o mong le o mong Because he said each and every o jare one fapano sa hao. must carry their own cross. Mohlomong o dutse mo. Maybe you are seated here. There could have been 6, 7 people that you have prayed and healed them. E ne ka nna ba batho ba 6, batho ba 7 ba ne ka bo ba rapelletswa ba 4. Mara just o tlwetse mosebetsi o. But you left that work Hobane o re ke wa rona. because we say it's our work. Empa ke ntate hao le. But he is your father. as And ha well. o kopana le ntate hao, And when you come across your he's father, always showing you what to do. o Where? dula a o bontsha na what you need to do. When. Moruti Kgotso said something 2 weeks ago. Pastor said, "Beke fetileng." That ke na le bothata about all the time when somebody comes. I've got a problem ka nako tsohle ha motho a tla. We were thinking, we. Ebe re tla be ntse re When we'll get somebody who says, re tla fumana ne motho ya tla reng I want to see this or I'm saying this. ke bolela tjena kapo ke batla hore Re nkile theocracy ra etsa we democracy. took theocracy ya ba re etsa democracy. Oh, re ke se ka punyetla e simple. Re nkile
tokelo kapa matla a modimo We took the power of God ra beya democracy thatong ya and batho put it unto the will of men. You and o ke ke o experience a GETHSEMANE will never ever experience Gethsemane o dutse thatong ya batho seated on the will of thato ya men. batho e na le matla. The Let me tell will you, of man has got power, ya o change dintho. power to change things. If Morena Jesu But if Jesus could run away from that, a kgonne ho balehela Bibele ka ntho eo, e re Jesu my Bible itse says, ha bona when sheba he realized a bona hore ba tlo he batla ho mmeya saw morena that they will want to crown him ka matla a Lord bona. with their own Bibele power. e re he retreat. The Bible says, yaba Yo. o kgutlela morao. E re Jesu And Jesus, ka puo e tlwaelehileng According- a fumana passage yaba he o ya hore fumana a tlohe sebaka moo sa hore a tswe because moo. wa bona Because he could see thato ya batho e the kopana. will of man now E has tlo come interruptana le thato ya together. It shall modimo. come against the will And the of Bible God. says, Bibele e e re re, o say in the ha morning, theoa thabeng as moo he descends the thato ya mountain, batho ke a e the fedile. will of God the will of man had already been finished. Hey, thato ya batho ke a e The will fedile. of man was finished. It was done. Because he had to experience a certain Hobane o ne Gethsemane. a tlamehile hore a itsebele Gethsemane e itseng. Ah, Eish. ai kopa o tlohele re ke le Let me leave it. Let me leave it. re ke le tlohele ke kwale. Let me just close here. So you need to take heart. Now, o hloka go hlokomele. David being David Tafita, ele tafita. and being given that kind of a job at Lamlaits. A fuwe mofuta wa mosebetsi to do. Tsamalo disa wena. Go Bo and tiao shepherd. ba tla dulang. Your brothers will So it stay means here. David every time na tlamehile a dula a nkga. Ho bolela hore it was supposed to be him who would stay. Bona ba all the hlale ba time, nuka kamnandi. that they may stay remaining smelling nice. All these colonies. Ka banka di perfume tsena tsa mefuta. David had to smell like Tafita sheep. yena o ne a nkga dinku. It had hore Mephibosheth Ho la tlameha hore Mephibosheth a lahlelwe tulong ya batho ba useless. he had to be cast into the useless The place space. called Lodibar. Sebakeng se neng se bitswa Lodibar. It was categorized as a useless place. Ne se tsejwa jwalo ka sebaka se senang molemo. It had to take him to be taken out there to sit in the table Ho of the ile wa king. tshwanela hore a ntshwe mono a tle a tlo bewa tafoleng ya morena. Ko kae wena mo leng isolated? Where are you isolated? O mo kae? ho kae? E kae Gethsemane ya hao? Where is your Gethsemane? Look, they are entering Jerusalem. Ba kena Jerusalem. They are excited. Ba natefetswe. Those who are the audience. Bao e leng ba Ba ala magala. ba shebelletseng. Ba re Hosanna, Hosanna. They said Hosanna, Hosanna. Which is a Hebrew language. E leng puo ya Sehebero. Ka fetolelo ya rona. In our Ke translation, hore re thuse. it says help us. Hosanna. Hosanna, Ke hore re thuse. it says help us. Think of that. Nahana ntho eo. Wa kena. He will enter Jesus. Jesus, Mora modimo. the Son of God. Ba leng teng a Those tlileng ho who are bona. present, who Ba re he re came thuse, for, re they thuse. say help us. But if no ka ya closer to them, Empa ha o no ka ba atamela. a le thuse for eng? What is it that should he help you with? No, hore re tswe pusong ena ya That maromo. we may That's come what it- out it was of all about this that. Roman reign. So be careful. Hlokomela, You hlokomela. might be excited, O no ka nna ba o natefetswe. but not for kingdom, Empa e seng bakeng la but motho, for the service. empa bakeng la tshebeletso. Modimo a hlonolofatse. May the good Lord bless you. Ntate wa ka ya lokileng. Ke a leboha le hoseng ha kajeno. We have nice programs, we have nice things that we do. And this is one of those Sundays where we are not sure. Even the MC Lord tried to encourage us. Use our hands to worship you. It's because we are so fine-tuned to be in a service, Lord. We are not fine-tuned to be in your presence.
re thuse Modimo wa ka sebaka seo re itholang re le isolated. Re connecte le wena. May we cry, Abba Father, in that moment. Re batla wena Modimo wa ka lokileng. Re re Modimo wa rona, o re lahletse nna. For Lord, it's so easy to say we. And every time when we use this word, we fail to take responsibility, Modimo wa ka. Boikarabelo ba rona ra bo tlosa, re nahana ke boikarabelo ba batho ba bang, re nahana ke boikarabelo ba kereke, re nahana ke boikarabelo ba baruti. Because of this word, we. Empa tsatsing la kajeno Modimo wa ka re batla GETHSEMANE ya rona. Ra e kopa ntate. Ha ke e re thuse e re rute hore o Modimo wa e mong le mong ntate wa ka ya lokileng. Help us, Lord, to stop the gimmicks of playing church. Gimmicks of living what is called Christian life. Lord, you have called us to make disciples. You didn't call us to make Christians. You called us to make disciples. And we cannot have the heart of making disciples if we are not their disciples. Father, we pray that when we gather all the time, it shouldn't be that we are this number, Lord, but it should be I come and I'm with my brother or my sister. I come before you, Lord. Fetola menano ya rona ka mo re nahanang ka teng. Ke a kopa Modimo wa ka. Re sa kena bekeng ena Modimo e lebisang pasekeng sehopotsong sa hao morena. To others, it is the tradition, it is the culture, Modimo wa ka. Ke beke ya ho hlomoha. But it will be useless, Lord, hore re hlomohe re sa utlwisise. Re hlomohela eng? Hobane ileng a hlomoha ke wena. Empa rona re tsamaya tlholong ya hao ntate le hoseng. Ke a rapela ntate wa ka ya lokileng. That we may not be found in the valley, we may not be found on the mountain, but let us be found in your presence. Ha ona sebaka se monate jwalo ka hoba boteng ba hao Modimo wa ka. Ke a rapela ko hona Modimo wa ka lokileng ke bana ba hao ba utlwile lentswe la hao ntate wa ka ya lokileng. Ba etsetse ka ho loka Modimo wa ka. May this week be a week that they experience, Lord, an encounter with you, Holy Spirit. It is you who can take us into another level. Honor and glory we bring to you, Lord. And therefore, Father, we say, may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of Father God, and the fellowship of Holy Spirit be with us now and forevermore. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Amen.